I tako, mi krenuli. Danas nas čeka Čevo, a do Čeve ćemo proći kroz pustu Belu, neku staru gradinu. Tako da očekujemo danas veseli hajk koji je počeo jako hladno. Puše. A? Puše. Puše za poludit, moramo krenuti što prije da se zagrijemo. Aj, vidimo se. Pa. Dok ja tražim put, šefica traži vrganje. A vidjet ćemo sad ko će biti uspješniji u svemu tome. Možda nađemo vrganje, ali ne nađemo pravi put. Znači, ona traži vrganje, a ti aplikacija. Ova šuma je luda danas. E sad, očekujemo da bi trebali ići ovdje gore. Mislim, ovo je tek početak, još nismo ni pola sata u šumi. Tako da očekujem da bi trebali ići ovuda. Ovuda. I onda ovako skroz okolo naokolo čini se do onog tamo brda. Pa onda ćemo se tamo malo nešto u krug, napraviti neki krug pa se vratiti nazad. Ali to je sad sve samo još uvijek želja, jer ovdje markacija nema nikakvih. Tako da samo što možemo vjerovati nekoj navigaciji i sami sebi. Pa bumo vidjeli. Put nas je doveo do puste Bele. To je nekakva stara gradina, stari grad. Navodno iz nekakvih 13. stoljeća, ko će znati, 14. stoljeća, svašta tamo nešto. Nismo uspjeli dovoljno saznati čemu služi i kak izgleda, ali evo, uskoro ćemo sve vidjeti. E sad kad se dođe na pustu Belu, sad se stvarno vidi koliko je to. Veliko je to sve skupa. Ću malo samo na brzinu protrčat. To je onaj zid kojeg smo gledali s donje strane. Evo još malo ostatka zida i zidina. Evo i gazde. Zlatojeno, tamo nam je jedna kutija, viče s nekim žigom, a tamo je druga. Sad moramo vidjeti šta je u svemu tome prava stvar. A vjerojatno je opet jedna zagorska, a jedna je ova opća. I sad ćemo vidjeti kuda dalje ćemo nastaviti. Kroz koju od ovih rupa ćemo se morati provući i nastaviti put dalje. Možda je to ova. Netko je objesio i kuglice. Fora izgledaju skroz. Ovako malo u šumi. A ovo što se čuje oko nas je vjetar koji upravo grdo dere, tako da moramo što prije krenuti dalje za zagrijavanje. Evo i drugi dio puste Bele na njenom izlazu. A bura dere ludnica. Recimo da je ovo zagorska bura. Aha. Draga, pazi da tebe ne odnese. Javljanje s lica mjesta iz puste Bele. Odustajemo. Andrija Jarak se uključuje. Andrija Jarak. Ne, vjetar tako puše da je ovo strašno. Nećemo dalje da se bez veze ne prehladimo. Nije ovo za danas hodat ovuda, neki je možda čak i minus, ne znam, nemamo pokazatelje, neke takve. Jako je hladno, dole je bilo 2 kad smo kretali od auta gdje smo se sparkali. Temperatura veća nego jučer, ali jučer nije puhalo. Da, tako da ovdje je možda sad nekakva 0 ili možda neki lagani minus, ali s ovim vjetrom jednostavno smo odlučili da nije za dalje. Odustajemo, skupili smo si ovaj žig ovdje od puste Bele. Nije nam to onaj koji baš moramo, to nam je onaj fakultativni, ali super, lijepi je. Ništa, vraćamo se do auta. Mijenjamo lokaciju, idemo na Sljeme. Na Sljeme, odnosno na Medvedgrad. Idemo do Šestina, tamo oni Kraljičin Zdenac i idemo na Medvedgrad. Da barem nešto uhvatimo danas. Možda tamo ne bude puhalo. Pa da. Ajde. Ajde sad. Evo nas na nove lokaciji. Ovo je bilo super. Za sad. Nakon odustanka kod Čeve, koji nam je bio prevjetrovit za naš pojam, došli smo do Blaguše. Sad tu od Blaguše idemo na Grohot. To su tu istočni obronci Medvednice.
i nadamo se da bi gore trebao biti neki dom koji bi isto mogao raditi pa da se ogrijevamo i za neku hranu, ali sve u svemu mislimo da će ovo biti pravi hajk za danas, jer Čevo nam se nije danas pokazao kao dobar. Dobro. Ajmo! Usred šume imamo i stajalište autobusa. Vidimo da je to Zetova ploča. Evo tu gore na vrhu kaže da je to bus koji nikad ne kasni. Ovo penjanje iz Blaguše prema Grohotu, koji očekujemo da je evo tu 5 minuta ispred nas, 10 dok dođemo do vrha. Cijelo vrijeme je jako ugodno, sad smo ušli evo i u šumu, ali vidi se da je uređen put, ali ovo penjanje gore isto je bilo po nekom šumskom putu. Tu i tamo neka ona vododerina, ali vrlo lako, vrlo jednostavno, široko, bez problema. Evo nas na vrhu Grohot, koji je specifičan po tome što se na njemu nalazi nešto što se zove kapela hrvatskih mučenika. Netko je ovako na otvorenom napravio kapelu. I prije jedno, 2, 3 nedjelje je bila misa. Misa? Evo, znači periodično se i misa održava. Postavljene su ovako klupe da si ljudi mogu sjesti. Ko u pravoj crkvi, ko prava kapelica. Sve se ima. Oltar, ovo za čitanje. Spomen ploča sa pjesmom. I od vrha nastavljamo tu dole prema planinarskom domu da malo vidimo kakav je taj danas i ima li se što u ponudi. Izgleda da mi nismo jedini pajciki na planini. Kad bi ovo bilo planinarsko društvo, mi bi se odmah učlanili. Danas klopamo u planinarskoj kući Grohot, na vrhu Grohot. Tu su oko nas vesele tete iz planinarskog društva, koji isto klopaju neke svoje pohanze. Nisu pohanze, to su banana bread, sve sam čula i recepti sve. Imamo recept za banana bread, mi imamo svoje sendviče. Super je ovdje, ima neka pečica, neki šparet, da se sve skupa grije, da se malo roba posuši. Fora kuća, skroz. To je planinarska kuća Grohot u kojoj smo upravo bili. I ovdje je vesela ekipa, dežurni, sluša se radio Banovina, pije se pivce, ima se gemišta, super je. Malo lijepih pogleda sa današnjeg hajka. Gorice. Evo još malo vinograda. Jako lijepo područje i jako lijepo izgleda ovako u jesen. I još malo lijepih vidika. I tak, spuštamo se. Sunček u kosi imam, vidiš? Aha. Spuštamo se s ovog istočnog dijela Medvednice. Odradili smo to. Nakon neuspjelog onog jutarnjeg pohoda na Čevo, koji je bio hladan za poludit. Ovdje je prekrasno. I skroz nam je drago da smo odustali. Da, sunčano, nema vjetra, jako je lijepo. Lijepo smo se spentrali, lijepo smo potrošili koju kilu i nadoknadili smo malo koju kilicu sa sendvičima i tak. Ali sve u svemu zadovoljni smo. Lijepi izletić. S današnjim hajkom, izletićem, spuštamo se. Haj bok, vidimo se sljedećom prilikom. Bok! Daj ovak jednu ovak. Bok! Pa, bok!